Ayatmu demu kerut ni salahku aku lamat nomormu wani lunaku karuna tinku hatiku kekayu hama maiku kunan nasib ni badan hama kusakadunan hatiku kekayu hama maiku kunan nasib ni badan hama kusakadunan hatiku kekayu hama maiku kunan nasib ni badan hama kusakadunan hatiku kekayu hama maiku kunan nasib ni badan hama kusakadunan سنقول لهم الفاتحة ورحمة الله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في وقت وهين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجدنا ولزداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولزيراننا ولقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat berbahagia, marilah kita segenap bertafakur seraya mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah berikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah cukup bersita ataupun Sayyidul Hajat, yaitu Bapak Wahid berserta ibu sekeluarga di dalam pertemuan berbahagia ini. Pertama sekali berizin Bapak cukup bersita, yaitu Sayyidul Hajat yang mana tertib bermajlis untuk mengikuti ama kami yang nampang, yaitu Syarapat Raja Imam Ketua RGM. Kami tidak bisa membalasnya, mungkin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang muslimat yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan sedikit kata beri. Pertama sekali, si kami punyai Nahma Rejo Kampung Terjun sebagai ulu lintah di Kampung Terjun ini, yang mana beliau duduk kono tarukon ramalan termu tintu menentu kan bidang pemerintahan khusus masyarakat Kampung Terjun. Si kami punyai yaitu Nahma Imam, yang mana sepakat itu yaitu bahasanya beliau kita percaya membawa yaitu mengarahkan kita yaitu perlu sunat perlu wajib sunati. Mudah-mudahan kita sebagai Allah boleh mengamalkan sesat di bidang agama itu. Mudah-mudahan kita selalu tawakal dan mudah-mudahan kita selalu dalam Islam. Selanjutnya pemilihan kami yaitu Kunahma RGM rakyat Kunat Mupakat di Timur Berat di Jual Mergo, yang mana kita menentu bidang pemerintah bidang masyarakat yaitu alam tolong berbantu siaga-agi tetah tentui Iwan Kampung Terjun. Juga kami hormati Nahma yaitu tokoh ulama, alim ulama, tokoh masyarakat dan amai nengku si metua orang berbahagia. Kiri kami selaku tokoh adat izinan sekejap sekretariat tiga bahwasanya engkau di dalam kandungan orang kamu 9 bulan, setelah itu engkau dilahirkan, disucikan, diazankan, dikamatkan, selanjutnya disekolahkan, selanjutnya terus berjenjang lebih tinggi. Alhamdulillah kami terus seluruh masyarakat Kampung Terjun bahwasanya kami sudah tahu bahwa engkau punya pendidikan di daerah pesantren. Mudah-mudahan itulah bekalmu anakku kelak setelah engkau berumah tangga. Anakku di Irawan
kiranya selama engkau dalam asuhan orang tua, baik pemikiran, baik masalah dana, itu adalah sangat berat untuk kau anakku. Dalam hal betak di orang gayu, enti lupon kau anakku kin nama urmine, bahwasanya gerara ama urmine gerara kita. Mudah-mudahan atas ilmu yang telah engkau dapat dari pendidikanmu, mudah-mudahan engkau dapat membahagiakan kedua orang tuamu dan keluarga besarmu, dan insya Allah engkau adalah menjadi pemimpin setelah besok pagi engkau meminta hukum dari walimu, yaitu di kampung Merahjerna, dan setelah itu mungkin akan sah menjadi istrimu. Maka titian pertama adalah, anakku, bahwasanya setelah engkau nanti menerima ijab dan kabul, maka tanggung jawabmu akan sangat penuh. Bahwasanya yang biasanya selama ini engkau sayang sekali sama ibu, sama bapak, sama adik, maka akan terbagi kepada istrimu. Kenapa demikian? Karena orang tua calon istrimu telah memberikan hukum sepenuhnya kepada kamu, maka hukum istrimu nantinya akan jatuh mutlak kepada kamu, dan engkau akan membimbing mulai dari engkau menerima hukum dari walimu sampai akhir hayatmu. Kami masyarakat Kampung Witujun mendoakan mudah-mudahan nanti apa yang terlaksana, yaitu tiada lain tidak bukan adalah kamu mendahulukan ke bahasa gawe ku walimu. Mudah-mudahan kami seluruh masyarakat Witujun mendoakan apabila besok engkau tidak ada halangan dari tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menerima hukum, maka kami pun akan mendoakan mudah-mudahan kamu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Si Perimbar guru ajaran amarah turah, suruh tegakku kau anakku, biar pedele we pake ilmu bersekolah, pikirku tamah betakeda, mana tadi aku bayarku. Si pudah nironi dari tareng ibadah tetap alam lawamah ilan perasaanmu. Hari ini ku harap berubah, kai pedih langkah betakeda, naruwilan si tuju bayarku. Bernilai ibadat ika ajar marah sunah, oyala tempat tenujung niulu, mana tamana kita kati musuah, keoya itu susah temas geredemu bayarku. Dele penadi si perlu kita ubah, tetap gelah rukun sepapa kau reroatmu, tapi demu bahagia kita diwan sarahumah, si turahia mah betakeda syarat betulu bayarku. Kita salah kita bersama, papa buat simu tentu. Kita salah kita bersama, papa buat simu tentu.
Pertama beriman yakinkan Allah Turah sarami sunah tuntunan muridmu ibatihi hukum maklum makruh huruf mubah si halai perah betakeda enti sana demu bayatku kedua semiyang si perlu turah tetap ika ita mahari silima waktu si kami anjuran ibuatan urung jamaah beruku mersah ipera nama ilmu bayakku ketiga amai nei kasih turah entimu pirahi wani dadamu opat cematua ku kita si berjasa payah ke oyamu nalah susah sakit untukmu bayakku kenduri berguru urum ajar marah turah ken petua sama muridmu sudara beweni wei pagi si berkejang payah manat gere terperah betakeda kedeli peringitmu bayakku kesalah kita bersama papa buat simu tentu kesalah kita bersama papa buat simu Ikhlas aku, anakku, muluah ikau biar wanati terasa karu turahku terima besilu anakku ngelara judu murid wandenia kau rohanmu iwan rumah tengah gelah mengerti suami istri gelah saling setia gelah mi jujur tiara tuni iwan dikekira Resia diri ku jemarani enti cerita paling terjemah kedit mulai si mongot kita oi alamullah hari amaina hujan ku ngerasa buga mulia wan rumah tengah aman sejahtera
suara masalah enti ieu mah akhiri kudu gelah roanmu bermusyawarah saling menerima keberat masalah gelah mulangkah koku jematu entiku jema emah koarah kemeka sekita Inero mama untuk berdoa jep waktu silima ke anakku jarak rimara selisih nibe rajin semiang koku musalah entiara lupa kejerah ibadah wan rumah tangga mudah rezeki oi alemula ari amaina ku jantung rasa ku gemulia wan rumah tengah aman sejahtera Katilan pemikir rumah aku Surah taniku bercontoh si jerohi tonongku cerah hurum sudera salah tikikan tidewa tetahi kesalahan Kati mulia puran bertutur gelap panen Nantu ateni orang tua mayaku Nanti sawahku pengis sakit nateni orang
penuh si buat ketakin penumpang kata sejarahnya mana dia si bertengkeh tulang si berpalut uromo kerawan kehari yudi dirawat wajah kuat salah tampan wow ini orang penunggawa ini orang tenang pilih orang hitam rejur dikenal di demi rawat tekongan narupi cerak sarau tidak putih rejur taris memiliki ribuan rembeli nama ujungnya mudah dimagi rejur rejur demikian masih usahawan satu orang kami minta ampun salah hadirin berbagai kami di rumah billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Pet yaitu Bapak Asmawi menerima apa yang telah diserahkan oleh Bapak Amalidin dari kampung Bihterjul dan insya Allah akan kita nikahkan sekarang juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam perkataan saya kurang terkenal di hati bapak dan ibu-ibu rombongan semuanya, sekali lagi saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Tadi saya sempat bingung juga Pak ya, karena yang menyerahkan bahasa daerah saya belum pandai Pak ya bahasa daerah. Jadi sekali lagi mohon maaf sekali. Mohon maaf itu udah kehilapan, kekurangan dari kami. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Bukannya saya tidak menjunjung tinggi bahasa daerah, tetapi keterbatasan saya pribadi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجاء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang dijawab meningkatkan anakku dan itu didasari untuk menjadi istrimu dengan mahar 20 gram emas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من
جميع الأموات والآفات وغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والعافية والصحة والنعمة على هذه المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا صالحا ونسألك رزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولقراباتنا ولذرياتنا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علم بينهما كما علمت بين آدم وحواء وألف بينهما كما محمد بصدق عائشة الكبرى وفاطمة وعائشة الكبرى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله اللهم يا من إذا قضيت الأمور وجهت إليه وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه وإذا أغلقت الأبواب فتحت وفتحت القبور إليه توسلنا إليك يا الله توسلنا إليك يا رحمن توسلنا إليك يا رحيم بالقرآن العظيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم بأسمائك العظيمة يا محمد توسلنا إلى ربك يا مجيب السائلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذه البرنامج برنامج المعصومة يا الله واجعل هذه النكاح يا الله مودة ورحمة سكينة في هذا البيت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, kami ucapkan berkat rahmat serta nikmat yang semata-mata hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini kita dapat menghadiri undangan Bapak Wahid sekeluarga di acara resepsi pernikahan anaknya yang bernama Yudi Irawan. Mudah-mudahan acara tersebut dapat diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada panggilan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari lembah kehinaan, dari lembah kekafiran untuk diwujudkan sebagai umat yang hakiki, yakni umat manusia yang mengenal Tuhan. Bapak Wahid beserta Ibu Mujiam yang saya hormati, Bapak Kepala Kampung Weterjun beserta stafnya kami hormati, Bapak Imam Weterjun, Ketua Sesepuh Bini Sepuh yang kami hormati. Perkenalkanlah kami dari Jamiah Sholawat Babul Hidayah mendapat undangan yaitu Bapak Wahid untuk menghibur dan mendoakan di acara resepsi pernikahan pada hari ini. Mudah-mudahan acara tersebut tidak ada halangan suatu. Dan kami dari keluarga besar Majelis Sholawat Babul Hidayah yang bertempat di Kampung Jeket Ayu, bersekretariat di sekitar Masjid Al-Hidayah Jeket Ayu, akan menghibur dan mendoakan mudah-mudahan di acara ini mendapat ridho dari Allah SWT, berkat salawat acara lancar dan nikmat. Sebelum salawatan kita mulai, kita bertawassul dulu memohon kepada Allah SWT bisa berjalan lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Habibullah. Inna khairal nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bihi ajma'in. Summa alladhi wa minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa syuhada wa wali qada'il hajati Bapak Wahid kita ini pada dunia alam Allah menasallallahu awliya qada'an ustajib sya'ilahumul fatihah. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Selamat berjumpa dengan Jamiah Salatul Qabil Hidayah untuk memulai lagu perdana di pagi hari ini, yaitu kita buka bersama dengan bacaan salawat, yaitu salam kepada junjungan Nabi kita, salam kepada kita semua, salam sejahtera, mudah-mudahan kita selalu berbahagia sepanjang masa. Sallu ala Nabi